Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер. Биз буга чейин балык уулоо боюнча турнирдин биринчи сезондогу биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи турларын өткөздүк. Бул боюнча биздин YouTube каналыбызда баардык маалыматтар бар. Биз өткөнкү видеоролигибизде айткандай, бүгүнкү чыгарылышта сиздерге ушул биринчи сезондун жыйынтыктоочу финалдык турун бүгүн сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Байланыш үчүн телефон номерлерибиз экранда жайгашкан. Сиздерди терең урматтоо менен Сыргабек Исманов. Урматтуу достор, биз азыр артка чегинүү жасайбыз. Эсиңиздерде болсо, биз өткөнкү биринчи сезондун 5-чи турунда жеңүүчүлөрдү сыйлоону көрсөтпөй калганбыз. Анда эмесе азыр биз силерге ошол 5-чи турдагы жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземин көрүүнү сунуштайбыз. Туугандар, азыр биринчи сезонубузду жаап коелу. Жабайлы. Так, биринчи сезондун 5-чи оюну. Так, 5-чи оюнун 3-чү орунду баягы жерде тараза 1 килодан эме болуп калды. Канча болуп калды? Ясно, да. Бирок көз өлчөм менен деле көрдүңөр ким эме болгон, жеңген жеңбеген. 3-чү орун Айбека. Айбека? Мен едим. Келиң ака. Üçüncü orun menен Чемпион бар ака. Yok olup kaldı. Yok olup kaldı. Kutuktayız aка. Так, экинчи орун биринчи местадан Нурсултан алды. Нурсултан экиден. Gel. Ağay tüzüktəmin ağayı. Ağay maraklı da. 5-ci mestadan 1-ci orun men aldım. Rahmat çok. Kubuklar var. Birinci yok koy canım. Videoda bro. Эми кимге эмне алышты билбейт экенбиз. Ошон үчүн акчалай сыйлык менен эле сыйланабыз. Бардыгыбызчы. Ошого акчасын эле бере турган болдук. Так. 3-чү орун Айбека 1000 сом менен сыйланат. Экинчи орун 2000 менен Нурсултан сыйланат. Birinci orun özüm. Rahmat. Rahmat. Sizlerden deyişinlerden dayım. Tak. Oldu şu menen birinci sezonumuzun 5 turun jabıkta çayırlayız. Finalımızın finalga start verdik. Rinat Korşap. Kurşavaylı, Özgün rayonu. 3 участнигибиz finalga çıktı. Айбека Жалалабад, Базар Коргон. Salam aleykum. Üçüncü участнигибиz finalda. Нурсултан.
Талас облысы. Finalistlerimizden Mayak. Assalamualaikum жамаат. Мына буюрса 5-турубуздун полуфиналы бүттү. Мен биринчини алдым. Кудай кааласа азыр финалдабыз. Ошо биз менен бирге болгула. Финалда дагы эмесин результатын көрсөтөбүз. Hazır абсолютный чемпион. Bir участникimiz çıkart абсолютный чемпионга. Давай, удачи. Бардыңарга оомат. Dağ bir finalistimizden Mayak. Assalamualaikum, hormatly көрүүчүлөр. Мен атым Нурсултан, Талас областынан болом. Кудай кааласа Кудай буйрса бул турнир жакшы өтүп атат. Кудай буйрса экинчи орунду алабыз деген ойдо. Жакшы тилекте, жакшы ойдо. Бактылуу отабыз. Finalda, polufinalda ikinci orun menen finalga çıktı. Nursultan, Talas oblusu. İyilik Nursultan sana. Birinci orunlar nasip kılsın. Allah razı olsun. Üçüncü finalistimiz. Üçüncü orun menen finalga çıktı. Aybaka, Çalavat oblusu, Bazar Korkon. Aybaka. Üçüncü finalga çıktık. Finalda реальный oldu no. Öte трудный рыбалка oldu bütünü. Hay. Молодец ki balдар. Bir oldu, iki oldu, men 3 oldum. Koşulu kılıp aldılar. Her bir günden güne kızıklı olup baradı. Her bir final koy turnirimiz özünçe bir özgöçe kızık olup ketdi. Rahmat aga. Finalda birinci mesle nasip kılsın. İyilik. Rahmat çok. Final. Kaçın bu, kaçın. Acındı mı? Yine de kaçtı. Lan var mı atın Nursultan? Oldu. Finalın birinci oldu. Çıktı mı? Ha çıktı, kiri aldı. Bizim finalımızın ekmeği balığı. İkinci vakit Aybek'e kalmadı. Bir tane toçkanda balık daha koya cüret buruk. Kimi de biletsin oluşlar. Cevap. Bilsin hazır. Sağ ol. Niye gider? İki oynuyorum pardon. Bizim finalımız ek saat boyu olan ek saat. Papa geçtik. Çık et. Yalan salmak da. Ha, salmak. Onun içine taşla koyun. Kaçırı yürüme. Taşına varma ondaydı adille. Onun artığında. Öyle olan salmak. 100 gram o zaman. Üçüncü balık. Üçü. Yok. Ha, yeme değil mi? O bir şey. O bir şey mi? Hacimde bir var. Finalistimiz. Daha karmadı. Aybaka. Kaçıncısı Aybaka? İkincisi. İkincisi. Baka Aybaka. Lider. Göstermesin. Ama çok gelişip duruyor. Balık koklayıp çalışkan işte. Ah seni getir. Daha 10 minut vaktim kaldı. Aybaka. Üç oldu mu? Üçüncüsün varmadı. Sırga bunu Göstermesin. Oynayam park koyayım kalma. Akranaka. Bir balığım hap gitti. Kana. Aybaka ciniz Ana gelip bal. kalmış da. Akıllı. Birisi tavuk.
O абсолютный чемпион. Быйыл мынау 5 сезондун ичинде самый лучший рыбак деп Айбек эсептелди. Бекон сен көрсөткөн. Айлак. Эми